Inu di badan tugas kita yuk ada permission yuk bancong banyak deh. Itu amadam. Di yuk permission, sim ke permission, num dan bo objek. Itu madam ngan ada depan permission, kami yuk permission. Tipi nak buat apply biang deh, mentah dan permission. Mentah tengah lawan sini ngan numpan cukup permission, ngan num lah cuman pan permission arsin license. Ngala depan sisin, tang sisin ni ngalapan. Habakam ladang apan license ngan pan le ayu kata ke permission man kapor balegi ay yang ke permission balegi ay pan yang ada gajing pensian Jepang ka skim tu surang nagalian juga ngamla ban yang kata ngalawan ngan syong bet ngan sale yang blok dapan permission dua pin one progress ni ngala depan kim ay na nagalian gisi ngam liyo re ya ka permission ni claim ay de yang gisi claim ay permission kim la ban syong ni ban syong to madam naga jangan kita kata ngapa kau muda nga ladang habang nga lapan permission kim ay nga ga permission dia lada pi pengat yang nga kino ki kendon ki anjo piru nga keloi ban le ya kata han sim ya kata ngan priang ya kata tang babandong ban lek kayin sai sisin ta dale le ngam lek kayin syo sisin pangalawan ngan syong bej ngalarai bej ban syong hane dapim ay kani gajakan ngan syong surong rongan syong be surong daslap nes ni rongan ngan syong bay nakalian jong tengah ong kren bej kita bej nakalian jumi ke waktu ni permission patay di siru pa kuda ban syong tingin na siya am dapim siya kinlek bu yang hang no ngangan le tang babandong ban lek sayin tangan non lek su sayin ngalawan ta ngan syong bay ngan sa Pemdiri bang apa ngaklempan ngala depan permission dia bisi uklam ai dia balik klam ai balik ai ya kata permission ya kan uklam ai normal bas kata bokila ta lampa di office ni bang kita ni kata tu jadi ba ulat pada kini kisni ki bala dia nganga dan kulai bandai mah menkat ngala position ni tengah nganom priang su ya kata bang nganom la su ban yang ya kata ka grand joki kan ngapor ngangan yang makan somai hadu bang ada lawan hang ni kin sakpat ni kren yang agak ke jemut ngam sudan jemut nganum la ban yang ya kata yang madam nganum la ban yang ya kata kita belum syak pencongang ni kan kata kabangi kapan berterikan ngada pim syar ngan syong baik ngadang ngada da pim syar ngan syong baik Don lah kajong kahok bay dawai lah nakaigit. berarti indah ide benlo da permission aman long ngan ngawe apply apa ardan nga tinga Ini kong ila apply balik sama ay. nga ang kumne lada 4 ay makna kata permission bansong bansahang de te review biang ya kato ka application bapan